Laqdiet ambjentali sejħu lil mexxejja politiċi biex jiddiskutu magħhom u fost l-iktar żewġ mexxejja li ma qablux kien hemm Simon Busuttil u Marlene Farrugia biex fil-koalizzjoni hemm konfużjoni dwar temi marbuta mal-ambjent ukoll u proġetti kbar imwiegħda fil-manifest elettorali fosthom it-trakka tal-karozzi. Fil-fatt Marlene Farrugia, waħda miż-żewġ mexxejja tal-koalizzjoni, qalet li m'għandix issir kaċċa fir-rebbija. Simon Busuttil prova jagħtiha laqta differenti. Iżda Marlene Farrugia dlonk reġgħet għamlitielu ċara. With regards to hunting, I campaigned strongly against spring hunting. To commit with hunters to help them keep the spring hunting season. Spring hunting should not happen. Iżda ma kienx biss il-kaċċa li spiċċat maqbuda fil-konfużjoni tal-koalizzjoni, anke it-trakka tal-karozzi jidher ċar li bil-koalizzjoni id-dilettanti ftit għandhom tama. Anke jekk il-Partit Nazzjonalista ilu jwiegħed żmien, Marlene Farrugia għamlitha ċara li ma tridx trakka tal-karozzi. Busuttil kellu jirreaġixxi billi jgħid li jittama f'kompromess. The Democratic Party is dead set against any racetrack. We should not have racetrack in this country. I take on board that this is a strong point for Marlene, and because I believe in democracy, I believe we can hammer out a compromise. Marlene Farrugia reġgħet għamlitha ċara għal iktar minn darba li hi ma taqbilx magħha jekk qiegħda fil-manifest. Arnold raised a point regarding who I'm against racetrack. Dr. Simon Busuttil has it in our manifesto. Intant fid-diskussjoni ħasem il-Prim Ministru Joseph Muscat li seta' jitkellem b'serenità dwar il-wedi tiegħu fil-qasam ambjentali, fil-waqt li kien ċar dwar dawn iż-żewġ suġġetti. Qal li se jibqa' jaħdem biex il-kaċċaturi jibqgħu jipprattikaw in-namra tagħhom u li ssir ħidma biex wara bosta snin sewwieqa jaraw it-trakka tal-karozzi titwettaq.